ai o mai mo te fia so fina ngalo le alo suma loya o le si ki person le ta o mai lava ki tomo o mori maune matala tale na faya le faya la to wa morianga le o le asi ni e so faya toni te vanga au le wa mai ala na fa ala na mori mau matulanga o le na tania mai ni si la to sa mori mawina na matu so tai sai ke tonu le fa fausi o ka kama kuali usa atu isi fa winga o ke le lo yai por mai magol kai mi por mai magol abangoa po o le fia kama kali fa le ia fisiri por fia kama mafa ia por le lo fo mea which is okay o ma le la fo ono o tanga te tonu le usa wo nga kali fo le I don't know I was not there I'm not sure o te o tu nga tali va pene iba ai mata le fa me sinonga me solo sumo le dibo ya te afa pe o le tu la ibesi tu nga tangata one of the key witness ai sau de kalmo ele lo me la kalmo tabun la mona fa no especially ao o malu lo la to ave ale tanga vai o le o sa to ngale tu ma o la to fo yo lo fa le la to tonga la te tau tua ma on le tu le fa ma no tu la fono o to inga tali la fa pe o le fisilia tu ai a to la kali ma di mai va fe o ke le lo ke le yo o le vai da ya ale kula fono ai se ana o e akui ki sau soli ile fama se mona ole ki sau fa ka alo fengo la pole ko ma mai mo lia ho ila no kula fono a vai na vai na kasi ko lui ole Crimes Act ale tu a mola mi sa pen fainga vai Crimes Act 2013 o ie mo lia la sa wo ile perjury la fa my perjury is an assertion as to a matter of fact opinion belief or knowledge made by a witness in the judicial proceedings as part of witnesses evidence upon oath or affirmation. I saw a lola yele buying a classical we call ole section 139 buying a long. A person who commits perjury is liable to imprisonment for a term not exceeding 5 years. Ava pe ole faka alo mai vai fa ngo o mo mo a le o mo fa ile faka o konga pe o o nga ngi a pe no mo famsingo I menge mo no e mo fa faka o konga po le na ka o me sa o mo me mo ava yengi la ava pe mai ngakele do pe fa pe mai ele ya yo I say ngale nga ngong agree nga stand before the court it's out the truth is the truth is there is no evidence he wasn't there ala no ring fa mai mau for kamel ko e o foi la ko po ngale le ba nga bisa por kula fongo vai ka se fast food fabricating evidence o le fa mai le ya yo is that the evidence ele ya yo ala me nga fa la become a part of the investigation. And Olazawa classifies for a person is liable for imprisonment for a term not exceeding 3 years. Was up to 3 years and for for people year kan ka en like fabricating ya in evidence. Then like le fabricate ko kan found in evidence on the fa mo ni simul ma. Lo kan found the bill. Ko ko sa ngai di ma ko sa ngai dunga wa. Asawa fo le ma classificas conspiring to defeat justice. I ko kong I mengi yo fama singonga e ke kama fai lo ai fai se mo mau pepelo mai kama fai se mo mau na ia defeat the cause of the purpose of justice it's a crime unless I will classify a person is liable to imprisonment for a term not exceeding 3 years who conspires or attempt to obstruct prevent pervert or defeat the cause of justice kolu ongo malilima was focusing on this is how long someone especially as a kana ka la yai il capacity o la o fama la fongo police officer or any government officials. I lay work with court. I fuck a lot of things like a saying you were not there is not an excuse. So if it's illegal, so why did you become a part of the witness team? Why didn't you tell the prosecutor you have nothing to say? Remove it. Because all over my file about the fifth form of Pumuma. They will find my mouth can you court, find my mouth here resources left. Only the Kawana idea and your Congo from Smong Young as a very quality o mo mau le mo ia fo ingi kana ka wa violate ai le liberty of makangi le moria o so lo mai me petelo ma me le sa ma me le o fa mai ele yayo ma me fa mai I don't remember e mo ia kana ka how can you meet le merit le threshold ka inga presi justice ila lo le ko afo o like the Crimes Act like mo ka fa quality o mo sa ka le ma prosecutor include election general vai da ko fa I know what the file is just a lot of holes in it. They were picked defense team, your holes. And I hope
a uma case le a va pe ofea ya ngai ni fa uma fa msimo a va pe ngemo ifo le ese credibility I mori maungi I hope sa mo la for the rule of law judge na kan ni fa ka fa ka lo mai ba ia makanga no le lo judge la lo le pan ma lo fa le la wo sa no me so preparo o le so no chobu va so mer di doya agora mo ko mo sa mo ko lo mai mo o kwali ba ti e fai o le mali o le manga ya a o sa wo mai ino tu fa fo para ki e ma foto fa to le bispiro ga no le detto leva ma pisare o ia ma taule può ma la fu o te tsanga no ia sem le ma na to ono e tolo I tuo fa si do ma te mira ne le na pi ka usanga le na ba tu se ka te mi le si o le la o ma wa fa ma o nianga o ka te mama ale va en ngare ko o o fenga ko ka te manga len ko brashi ngai ben no mo ko fa se la vai ko na ma tua fa se e o ya limongi e tu lo wa ya mei wala ngai fa ko public mai mei a wa so fa ya le kanisi al ko lo le longo mai mongi on to lo le fa ko poi manisi le na fa o lo to waina ma tau pu ya ma tau le pu foi mai o fe ngai na ngira ko fe ngai ngira ko la so le ko ma ko sa mi ngai ya ko ko o le ka ro ngai ka pu le la wai on ka lo ni ra ko ka lo ka so e mo ngai ko le mo ngai a me sa mo ngai le sa ngai o sa lo se ra ko inga foi le mo la ku le fikus fu le mo mai wa fa o fikus fu le mo mai o la ko le mai fa valer fa so ma fa valer la ko mo fa alu kai ka o ngai lo o ngai fa so mo ka mo fa so mo ka ki ka ku le fa pa ga so ko ku pa pa pe mai fa mo kai o me le sa wi o me le agua o me le o ye se fa ma mo be ni pe ka ku ni fa o ke ko nios ko fa so ale ko fikus fu le ko o se boni vo le mo la ko ngai fikus fu le mo mai so ye ko ke fa mo kai ngai fa so o mai ka sa me ngai mo ese mo a bo se fu ka ka so kasi o vai nga le ki lo ki ka se fu ka ka so kasi o le na le te fa ya o ka yo por esta kata lo fa mo tu lo sa mo ka sia o ali foi bon ba le ide o angelu le si tanata le na sa tu go wa pe o le fo le o bisa mai te le fo te mo to foi por kalame e tau le pua ma ku wa I fa mai o le a na mo ko lo pu ka penga le o le ka penga le ka fa kani o sidi o le ta penga le le ko mi ka ia mai ai o aku mo le lo fe ngai wa o le na lo wa le you know why I'm so upset le no nga mo ko fa ya o le ke le o kala mi ka na mo mai fa le o mai la lau mai le a e o ai to no le mo ya puro e la lau fo mai la mo ma fo ngai vai ma ale o matua ele o rumba le aku o me fa ko o ele o rumba o ina mo fa rumba ngana ku femi o rumba le aku o lo mo ma ko vai o matua matanga a to ele la fai o le lo ngangu le I ke si fai o lo mo ba alu watu tu pa isa pa mi fa di fo ele lo ngangu so o ma wai ko ke le ta se le ba ngale o matua o mi ele ko so ai o watu matua ina tari na o don't know not sure maybe can't remember. I was not there. It's a joke. Ole me really asa tai ma fo fa sia o aku ni leo overseas. Pa pe yo train mai samo. No, cosa e aku train samo. Ole me really le ka o fo se vai fa lo ke. Ole case ni ole expose ai le level ai le policy leo samo. Especially low expose the consigo. Yeah. It's a top. If for him and see, they will, a kalango, yellow, yamaleo, every day. Aka only kanaka kumoiko, low yamaleo, evacuo, yakanaka modia, my lawyer, we come up a serve justice, go through the process of the court. I'm not following either. My location, Yamazamo. They were just telling everyone in New Zealand, including Maleo. We actually deal with chokers in terms of the local police force. And if I feel like are we spending our taxpayers' money in training intelligence or are we just wasting taxpayers' money? You don't want to fear. You have to soangi ka foreign aid ya kung uya samo. Maya askari New Zealand. Or mele to pure or mele ka mo fai ya lo ia e bangi mai lunga. Kilo foi lai tau su ese pa ko fala inga rafiona no me famsi. Oh, evidence. Leo.
where are your evidence e pinge ai e fafau mea ia na fai e Samuelu la aui tu lo sunga te ta au le mane trofi pule ai Marie Charlise e Alio o fiani ko fe pro pa ia pai na asi sila la o e to fa fo ile si pai mo to lo ma yo ile pe ku ia lo o lai fai mai e ngakele ilo e so pura fongo me nga mo fi pule ai fai no se sula ala mo agree ave ka pai I mean, how stupid is that? To low level. O ia komisina. E ke ave pongisa me ko kingo maro. I lano lawa. E ke kango ave e fa ngai associate minister. E au mo maso mara mara. Aru e vai mo fa kai. Ale wa isa ngai mau ka pe na e fa mai. You know, not confused pa solo ako. E nela no fa mo le yakau. O she mai se kasi se pa kan mo mas kasi ko yo. O fa yi ko ki me sa mo fa pe ma. O tu o ke sire sa o reo e maro reo fa kui na uri ko ai uma e ngai le fa mau nyama and this is where all mo wa fia fa de me uma e le fa mau nyama e fa fu mai ma fa ye na uri ma ya e mama ro fi so reo e sa ora ama ta so ngana ka ko me de su ngan bo ye wa na ke pa na ne ko e ka ori choka ko fa karle mo le fa ko skarle e ka si se choka e mo kwa ngom pa ngom fo so le ko pe ofo me fa news per video Samoa mo fa no papini le ka so slongo per video Samoa le Samuel le fa ma ku skarle o mo kwa vale pe le to news e mai e ya ko ska ni mo ko e fa yo le yo ni o ko le me ta ka pa yanga ala news le ai e ka ma ke lo me e generalize ke no ka ke fio e su e po fe me le Samoa e ke ola ko ya alan ka wa le fa news o le radio Samoa le mo ba ai fa news la ko ya le ka wi e de agua pues la península eran caudillos de los Samoa